رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كزي watukufu mawatwani ya mashujaa rirange emna wakati mshashiwoi holiho wandu waripara warambi ya ukananga ngariko zao ekango juo bo fahari o wandu ikayao imadoma wa he entinu eze ordro wanikiwazwe ya uka eni utsojo ko aeroport haina mru dhamana wa he enti utsojo ko aeroport d'ici mercredi ngujo licenciel emi jiwe kayao bakahenda magari kume yende yaramasi abonga mjoze maliza tuolo hapo wandu wajamba wimkaidi shaizonda abo Mwenyezi Mungu ni tarehe ngejo ubaki ya ukana rika harumanti rakahunda mainduro hila rounda magariro pashia rounda lapita alizorangalia yafanya hazi eliwa yatufanya yani kwa msaada rizia zenogo izopia rirenge razemali hizo rowakati rezefikira za hatu norisaidie wala wananyasi waikayao wauliliwa wafungiwa warendo hamamba yindu itona mana shahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujuo ya ukana banufahari ngwanzo yake deputy ngwanzo yake minister ngwanzo yake director au banu gutambiho bo wananya wa udo bure wa hafu gutambiho bo ya soma yaona uka imndo ya twerendo mruma gutambiho to na family nzima watorengeze mali zaho wa Komori yono wanyanya hina usiku manzani wahe mwanyanya hafu barini wala fo l'hôpital wala ulo hafu wala haneglijewa tarehe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waudo tuko ushahidia izuramba obanu ya uka wakawandu wakamanga wakana nyumba wakana mali wakana mvu wakana nafasi shakwa jaka uona la dhazenrongo hizo hasibabu de sheirumbishaho wanyanyao nenti ya hao wairoshe yodi mani aboko owandu wao Mwenyezi Mungu do ujuo iso yatuka wali bashasi kartuni namba mndu itoka yonti ukango tuka unikwa jao abo uwo ulabe kemno ufire diaspora inu kamidi wawanilia likenansi uwo ulabe kemno ufikiria ukana yabo eni mndu kwanzo ya jake president eni mndu kwanzo ya jake ministeri emhimu ngari wonawe wena mnanti ezenti waikayao emadwamana hawe maraisi wawa hawaundu wafanya ndongo nje mazinji kabati raisi ya doparo johuja wandu wajuhe wambena mjera mrenge haukaila wajibu ila farudhi shezenti wakuanu wa ulili wao ngwafungo wao ngwadhulumi wao ngwahibi wao ngwadharau lao waudu wajuha uhenda wenda orenge mru efasira wa yope plo ya malaba owenji wafanya zongo hizo wallahi tallahi kawati malaba parce que kengo ajuwa haki ya hao warari yokata jofanya zongo hizo wallahi lazim bo abasa ngwa joda wamba si malaba si garanti ya kamila ba malaba owandu wafanya zongo hizo owenji wa malaba wallahi owandu wafanya zongo hizo owenji suwa malaba suwa wanafiki jima yabo aruma ulemengu kamidi kamjaparo na presida ya mwagutu owarupi yoto tuwande wa mrenge voka equipe nationale yende ishindi na mjera rengo wana voka wandu waribeli la prix Nobel yende na mjera renge mana voka wandu wana harusi kucho wandu wajwe wende shatide mru muulili yono wana tide mru mfungi yono wana tide mru lisansi yono wana hanyu tide mru waikaya ngumdarauni tide mru menyole nize swala tide mru yatumshina mnikani majina mwenje na msomo itoka yote ina usiku ya tungo urenga amvio ende atafanya na malote lineze maliza hanyu harejei banyu mrengwa jema laba mwede madumre meyako tibari ngani hazini ifasirabo yo peuple lona malaba wenji halafuto hunde malaba yalo manga yaonao zenrongo enamna mria rumao enti enamneze haki zao ziliyo ebanu toto kamanga ketsambanga mjo huwa wambengo ndo washitaki ukeharumanti wona rwa tungo ula wanofungwa urudi unike mdu haki ya mdu wa bure na bo hunu nodo ulapiza ngo tobana mbiyono mnafiki anaporte plainte il m'a agressé verbalement anifanya cha moralement e kamtona kabo unyi wanafiki abo nyinyo place yanyu ngiyo mroni wa jahannama
fi darikil asfali minan nar do muoni hwe ni wandu mlo Faransa monao ya uka mdu yando la pizza mdu ya bongo cheda porte plainte mdu la yafungwa na ikaja wa ya utamono halifungo saidi yonti wikaya mdungu tinzwa kabati mahakama mdungu fungwa kabati mahakama mdungu tolo hazini bure kabati mahakama abo mnafiki abongo jonja mroni parce que abongo bokana ngwanzo nti na izonda bokutwanze ntila sheke ngwanzo ntila ngenda ishi jo wone kamda upasha itwa waungu mhono ekaba jo mahakama emana mtoda zanyo rumenti azali rumaundo hindi malaba mati emana mtojo wa mweda rumenti irumaundo hindi bo malaba mati shanga mjomke hunu mjua ukana hunu mdodo mtsabazani emanyo abakati yo mjobala mbio mdodo jenda fungwa parce que ngabo sharia bo majinju ngabo sharia na yishoti shadini shashadunia enge komori awe mamufta wandu wanangu wadroka ngabo shadini au shadini bo au shadini au shadunia shakabati shilio na mwele hiyo mjomone na mwele hiyo mjomone ngojo hunanga udotora hazini mjobala mbeda rengi avuka komori otola hazini kuna ushindo wa marongo au kentinge tuko rumwa ni makalala au ni masovaji bana unula banda ubimlo no ndugo jaba ko ni mo jaba fanya direct bana uka ngamsitone oyes e kam banyima laba Allah kam dawo mbre mabiani wallahi e kanyiti malaba nyinyi nyima laba hunyi wanafiki nyima laba hunyi wanafiki wallahi tallah e ka haina mndu wono enamne tinu irumwao haina katiba jo ukaya ndongo ndugo reje aruma justice kuna ukirutola hazini bure eka utola hazini abogo jwanze ze droit za ha halafunga msaidi yao mahala boko utola hazini odorogo abo joridugulo wa urudu fungo ngema mtweda zanyo rumenti yobo ilonje mind bo msaidi yao ze fikira za rais rumenti ne mahakama ya ruma wenti ne zendogo ziruma wenti abani malaba wallahi tallahi kanyiti malaba au ni wanafiki au ni malaba nzima yao haina mtu saidi yeye ziazali baada dizo yao nao surtout le Faransa soit ilo daba soit wo mnafiki ha yuwasu bitamba si malaba ha ngena muimeni mwabiyele mana naba nyi malaba emana nyamba nyi malaba hu nyi wanafiki haina mdulo Faransa bana haulo en Europe usaidio azali ilo daba hawo mnafiki bangi hajaru mwe njengu wono ha esabero mbona mna hiyo utosubitu rusasanya kuchiyo kutola pizza banu kaona haki kwa beta emana ulo daba dabo watu wakanize logo zinukizo njema hauto ujwa ukabanu kawe mahalani walondo njema shezendao na ingwa mbuzi lange zedondo na bonga ubaki hunu walowe abo kutujwa kabano emana wabaki hunu dabo ujo kamade hunde la pitali dabo ke ufanya hazi ujo ulipo dabo ke konzo de banu ujo hunda nsia wende dabo ke ngona mapesa ngojo na baendo shindo ni hule dabo ke kaudulu miwangu ujo chitaki uniko yake ya halafungo saidio hundachi abo gawe daba abo kutuyele emana wabaki hunu joende za ukomori babo yonje sawana hulu engamiele wao nyiwa mpaizazi ndu msaidi yao eziakina haramu hinu ngema na mtu utuweke Macron hapa shia halo Nations Unies weda mwamdega hili wamlona nationalite mlo wa manka malaba mati emana mtu utuwa mweda hindi hauka myele wakana inde wajib yu haki nyinyi hula kapata tanogo nunga msaidi yao wananyanyi wa ulu wa wafi ya mwenye wabanga mtu kamba nyiwanzo wanana nyiwa komori anyima di boko kamsaidi yao ewu wa uo ewu wa hibio ewu wa torture yele fasira mdu mwenzanki labo nganga mdu ojaba anu moja mwamba shane zilipare bo habari za Komori nja usami udungo utawubitsa wandu amada wandu ebanu bo habari za Komori boko mjoka we mdu Islam ni wandu wa staarabu ebanu ngamona umdo edarenge msindano aparenge ngano ajieza edanja ruma msiri nufikirola yutimkomba ikekweninga mdu mdo bitano ko zamdu amaduwo ebanu mana waona okezero ngizo njema na watwenda hita parce que kanga mi vantamba 14 ans ngo njema abunga mjojo henda hiyo eketibuli eketi ngami bantu ngamunuka Angleterre ngo njema ngamjo henda ekenga mi Faransa ngamunuka ngo njema ngamjo baki shabutike iyo ambeze ngo njema udo ambi ando ajukaza ngo njema iyo nambaki ho mfe mulwa mdedo mahindini abange namjua unafiki wa wallahi alazim ngamjo ujitwe makaulu miyamba au nibaza director za nyuzino wa rabbul kaaba ngamjo ujitwe soni mwa Mwenyezi Mungu haukanga mmonao mndu dhalimu urondo nayi mjizia ukana kweli mjitole ukanga mumsaidia hao
yado wana nyasi wa hifano wa hibi yanoregeze mali enda za hela fweke ngujwe daba utojo jaida ya mba huwa jao na bunga nyimanga kapati ya jukubali ya bantondo wapa huwa Macron bangujo utomba minta rme parti yo je m'en fous yo ke jaya rme sharia shahula wandunga uno wao nga mumsaidia wandunga fungwa nga mumsaidia wandunga hibi wao nga mumsaidia kamtina maji nga mumsaidia kapati mwenje nga mumsaidia kapati manongo ya kunyi wanafika unyi malaba wallahi tallahi kanyi nti wanafiki au unyi malaba abona mjiju ese place sanyo na ya bondu wao na mjue eze place sanyo rumo mdu wa jahannama ami usali abantu kejamba ajamba hit ngojamba hit ukalelo wakomori pia na mziaze hazi banga mwendao mwa mrenke ewe yambela hit weyala umpatani aibu bamalaba mazi weyala umpatani aibu weyala usisatsa haka hende hala urongo wanai hende hamba we mwalimu we ala ufedhe henti yatu shaema jindu yatobielewa yatobishida diskuru yatouona protokoli wauda atodaza wadamba chao chao izo ndizo owandu watobielewa izo ndizo wandu watobielewa ngamangali kamjo parisa mwana mashuja atoi banu akaulazimu yanjie mbabi banu na mwimena gali kamshida ni mparise Oui, Ada, salam alaikum. Okay. Alo watukufu. Ngamnishilia ukwezi? Ngamnishilia? Othman Karim. Ngamnishia hau? Ngamnishia ukwezi watukufu hau? Okay. Basi mkini ke wanrungu walindwa upia wa aeroport. Haina dhamana wahe ulwaru mweti utojo ndi wa aeroport lelo. Banune mfumsanu mkini kari ngujo tolo hazini. Wallahi womri ani paraka unambia bana. Haina mru utojo ndi wa aeroport lelo. Dhamana ngujo lisensielo abanune mfumsanu. Na mtunde magari ya tukaenda yao yende ya warenke kabati ujo subuti ambe ebanu bala hindi ebanu la urenda ebanu ngari tuka hunda faida hindi ba kabati shalu soma na mpashiye mwende na mpashiye mchi hende toi haja kabati ya tamba nuko tukasikana ebanu inuge tukori bela hindi ebanu unuzadi wa hindi ebanu inufura ya hindi ebanu utoka ngari fa urutode jarombo kanenti haju waruma nuko dazi banu ti haju iyo andu sorambu kato arrivo yakabutuko mruha on ezentizi undana ona show iyo tiketuni iyo atada bangal sungo wona kakweli banenti kedo chao shatidenti itona maji itona mwenji itona msomo itona mahakama itona dima itona ulozi itona mbawadilifu itona ntia itona bango itoka yonti sayo haina usiku ngapa tungo direct daboko ikawa lazima utobala gari yo ya dorule ya 20 haina usiku ngotona mndu wenda no mvinyo ulaba ya usale gari baso ngo tukomwende sana na usaze mbaza poto bainga ketuni izo haruma infraction na majeshi emalaba yao ngetulokana ndo firona nyao wa watu jo sopare ni yabo wafanyeze la manda hizo e peuple ya disoka conscient ukana ebanu mndu tsona parenga mndu dinele bio mndu dinele wetena ukutona kaba abo basa mtwela na wo ndo afeo pare ni na wandu boko peuple itona culture ukana ni vile bavuni chana na ni viro pareni amjona taina bahanu na mjeba kenti walari huzi ashenga msopare ni bale maburu etini zingizeni sisem sadat yo peuple lobo kongela lazimu yo yandiso orientewa yandiso ambilo za kweli yandiso elewa eza lazimu alafu yabo kweli watu hanti ukane keka wajare mangoma haya sabasi mkomori na remani tasio na remani pefu na remani shihaya na le malala wata eshijomla mabala de kaishi ya bakazwa muziki haya sabo wakati lang to kama bala remme dolpiki bala ya drunke na basi yede rogo jo déplacer mkomori mala ba jomba ba maile na feleke na papa yende hale
pare mumiziki yabo basi kutoto chiunda bangi kachaparo kutoto bana mjerende halafu wadu amenitera tekinde hamu ntera unafiki na ulaba izo ndizo rwano nizo karanzori twandwa ruma ulaba ri wataruma akili karanzori twandwa ruma ujinga lite wandwa ruma ilmu karanzori twandwa ruma uzulifu ukana kutuona basi wandwa ke wakinaifu karanzori twandwa ruma ujinga wakena conscience wakena hikma yonde mana rongo wanu shasiri tojoda sarambe arudo waona libya fajembe ba muzi wanu ikama kartujo ala ndu shabanu karitambi hao bomda ruma giza nzo mjaru manuru bomda ruma ulemevu manzo mjaru mavu bomda ruma ndabo ranzo limtana ruma kweli bana uonga ruma 14 yadona yezi kamtina maji kamtina msomo ondo ruma mami jensi yode de mwenza shoka we na mwene maono ndu wa hafu nyondu mumsaidia na mwene maono ndu wafunko nyondu mumsaidia ezo ngo isopia kabati manadamu ulona pa irumbi ulona pa hikma ya uona ukana franchement banu kweli ha ebane zetabulizo na uzino ngaro subuto tena je domba na mwamrenge ebane garange ebane ya ribelede ebane ya landa ebane ya arushe ya wandu yiti yode namna wandu na kidi yode lamna peuple we kayonge jwa izo yanzao shatindo o amezi tindo amezi wandu tujirenda basi ya ukana ukwatina rongo zijo bwafidisha ekati umezi na msajaja basi izo ngo zinutiro bwa komori zindogo zihoza obwa komori kamde mnyezi Mungu ndo aranzo mnafiki unu haina mria jua ezerogo za lazimu zijo humfai zijo fainti hatu ba mnyezi Mungu nguri wono ya ukananga rijo ukai bwana wiye mnafiki shamjitole ya mabenga nga mumsaidia nga mumremea ukoti na nyimjwa ukana wo ikatina banongo ya roshenti inu ekati majito na taabu na mafiti kamde mnyezi Mungu ba mnafiki lelo wakomori wanti pia waisa twama ekangari joka ufanza ekangari joka ufa atabu banu na mtitorili wazabo mhimu dento ento mweza tumurika namba mwenjebo ha yene manugo tungo mbiani basi ekamtona kabo peuple isa ile mewa isa ile hamama laba marufu mimo hatu mbaisa mabawa zinunge joka mweza tungo ukazina ukaya ebanga bajoka mbantuhole ukabana ukambantuhole ebanga bajoka mwenja ukabana alafu ishema ema laba no walevi yego yamtuliliwe ebanga domnikani mwenje mweza tumu mjomdona mofungue bahitu mjokanza mlea kamna udokalwa akabati ujo kalwa ni shiba banga bajoka mba mwenje atamjo fungua zayo andu fungua na kabula baike msafungua garjo kanza range ba mwenje yorenza tu yede namna mlio alafu yonga ça vous fait plaisir bakomori yondo go yakana mwanadamu mwenzake ili mwenza sheo ya doji bwana ruko amadiso na mwambi ngamona ukabo uwo ukayatinga nyino ngamjo profite ni bushirie surtout ni bushirie mwana mshahatu ndadzadaria mazabdala agwa ya ukahasimbuha muda mwinji haono tambu zinchi hema mrumahe opirizo yatilwa na izo zonti pia abodo womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wate furaha ri mjili eno uzadeni Mwenyezi Mungu ya janliye ike abdala eka ngukono table yatike joa meziwa lo yabo yatike jeje wa farisi yatike joa nafiki wao shaya ya ramwe ya juhambe ashana mjiri jori waniliensi ya hatu wanu bo mze iburu ashaya na mje endabali notabilite ya ho ya hewa shili bo iburu ashaya basa banga mbadiyo ya hitanda ya di jori dera ringensi ya hatu yabo usufama dibana ngutobala wa ukazi kekabo ndu mwikoni ngutobalia kekabo barua ni nangwa na wandu na razida na papa kwa jojo ambe na mje baba nu wakomori ngwa tsunga baba ne moroni nu yakiki na fakribasi emarahitwa wano waili ifo baruani buonese okemoroni ti ya hemarahitwa waili wanu inuti ya fakri na kikibasi one sada ona razida na papa haina mndu wika yangu tambiho ebidio monese zergo iso ifo monese zergo iso
Yo nukta muhimu kabisa watukufu. Na mbezera kababa wanuka mtuone wakomori na mna waliyo. Wakomori wafungwa wa ulongo wanukao. Wakomori wafungwa wa ulongo wanukao. Ike kweli mtuone wa maesklavu. Basi maesklavu. Mjemwe ni mamrege na mjemwe ni mambahize. Uchojo ujangu jona. Apo basi mdendo wa Roma wa jahazi. Arugwe fikihi hale mdendo mjahazi. Azaline famia hebasi. Mtukuja umhamwane zambani ya waregeze mali mwede zao. Uliyo ya umli yani bayiru umle ya umnikaniti ya mbire ya umnikani malala umle ya umzihirini ya umumunishani ba mwenje ya mpamajimiele mle izopi ya kwa tina hajanani ba efamiza hao wahulu zinukwa unizo baso malahoni ba numke abo shanjudo utole na mwareme ya magoma na udana yino chana ebasi mdende hamade metro e peuple ya itorende hamama bisi ya pashiye yende ya pashiye yaje ya pashiye mwede mwamdenge ya mumbali yende mumbali yaje basi yode namnamliyo wallahi kamtuna mdu ya subuti ya mwambia nizar gozin. Kamtuna mdu ya subuti ya mwambia nizar gozin. Zinu ketiba hanu. Na mwede mangali yeze ntipia. Raisi kengu jongu chorengwani wandu wararuani watanu wae gubernoma wede zao. Shakabati raisi ya chorengandu ya warenda warumu. Au kontrere ya isi mwenzanki duhame na mbaki mfanyezi hazi redevelope nti. Wea mwambia ni ya ukanangu mbeona ruma emergency. Chwe ya tawa hendengo tawa hende za harumu Afrika haizu ya mrenda ni mchozi jua wanyumane wadu mreme ya koti na umzinia. Oi kaja mprometeni ya ukanango endo arumweni wa Afrika ya toka ila emergency isa ijanga mromo mrenge mrenso ulaba. Waya mwambia ni ukango toka umrenda ni ntima ngoni mwezenti njema. Haitafanya haisijini hailende tinru. Halafuata wangondo yake dhama na harimu ya Afrika yosheleke endo tao. Haya zingaro ya ukumlamba rejezezi mali zatu. Wanumchonga mromo mreme ngoma banda ya isa ya hundadirisha ya shilia ya trawa. Wai kawla zimu mzia kekede bahanu. Wallah tallah shak dabo mchojwa izo manzao. Dabo mchojwa izo manzao. Shamri ya mwambiani ya ukango tukombiani emergency yani sarapitali nzima ifanywa one mashinua enge ya kaja hibe mapesa daino washenzi wa mzingiza basi ya mumlabi yone kena pitali ila tukayisale nai shakutu nenge mapesa enda eme ya Arabi Sauditi enda eme ya Dubai enda eme ya Maroku enda eme ya erenga enda sahi banyu umoja mwa mrenga wallahi lahdim shanyi wandu mloma fatige alafu lelo haja hata wamba mnata walia wanishele kwa mwanzo niwe renga hiyo renga bobo fatiwe kwa ubulia au ntori tawaruka nerta gujweda do pandu yo waja wambana na mangamize chao wakadho maana waheza afere za Afrika mu Israeli hende harumele bunchili hiyo la l'Union africaine basi wakadu ya wamba kana ewe mdu ndwe ewe ngutsaenda le bunchilo nini wandu wende watundu wa hundu weimna mana mshedo amana hadumiziu wamto Algeria mbaru wanza Algeria wamdumiza abangebo watukufu mrukado la umumdu ya pashampunda au ya iri hazindu zidziro mrula umwe mpunda ya daza ya bahiziwa shampunda yenza ankilinge tuharaya tsawanu na mmemwane wakomori inde namna wandu watsojwa izo erifanye ibadi deze tabu iyo ndio watu hamba kamona wandu wenyo wana wafirwa wandu wenyo wana waulili wao wandu wenyo wana sawa pia kamona tamushi
Namwona kwa Komori yao. Wandu wazazi wanyo wana waulidiwa, no wafungwa, no waviolewa, no watolwa muhazini. Sawao. Wako tina majomi omuhao, kwa tina mwenje, kwa tunda mba inua hala, kabati pare. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Masuka wa isawa waswili o warumane ma esclave wa isawa waswili o aeroporo wale warenge mfaume wa hao Gamona wa aeroporo uyoranze bonti na magale bonti wa aeroporo na mono bonti wa aeroporo Komori ka problème Amishewa Ngamona we pare bonti yabo ngamona Maskini wanangu antrene wawe namna ya umezina na tabu Wewe journalist ndo boy linda bedeli bidini ambao kana diaspora ngo wana kentinge ndao na Aisha hizo na bonge down. Wewe journalist ndo boy wana kama journalist wa Chandi bro amde para mama dina Said Hassan no ambio kana eola journalist ndo boy uke diaspora ngo wana kentinge down ro ge down na Aisha o wala unda ningo wana ukange down ro Amona wazazi wao waodo waulidiwa waondo walua wadi wadungo fia mogala wani no baizwaru mweze videti wenda Dar es Salaam watona la pitali karibu de shia mwashi amishie journalist wajamwa hakikisheni wa Komori kao nyuka haru hawenja arma zerozo sosio ukaya asha zenongongizo pole pole anao jumbe ulo ngamona opare aeroport na pare na aeroport jomba koti mshashi amali namne kao rahisa usiwenesa kao amali namne kama mzichu wao kaya c'est la première fois que l'Union des Comores wendao na Uruma Union africaine wanongo Uruma huyu wananu malaba au kwa sijua tango Uruma hivi Mbanja paro na aeroport wafanya tangi ya maliza Uruma ule mengu kabati aeroport Uruma ule mengu
ya parofanywa beti zamandiyo mrufikiri ila sali ya suwari ngamshia bwa komori hindizo ranzoni mtowo no ujinga unu no mto kubali kabata ruule menku aruma trouble zandu kwa mali za aruma aeroport ngamjweda mafanya hafla ya nyuma ala uroji le lieu na akida ruule mengu ya parona tobi ya mali za aruma aeroport jamais mfikiri sali ya suwari yo mahala tranquilite wangu wa sove yo zoni ya utundwa ya security ya sirete ngamona ata utamba guduro oshwele da ba ilonge lamba ola uka ngamona ozen kudine machaya au ngamona ozen kudine machaya au ya azali jibril maskini mnansi wa Komori. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wando wa baba wana wa viole wa hafa wa tola muhazini wa firao wa juhamu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wando wa baba wa jokaza lihawana na wafu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wandao bokokwa oana wajuhamu oana haongo afirwao oana haongo aviole wao oana hao watola muhazini oana haongo atungo warende hawajufumuo kwa tuna baindwa hala kawatunda mbamba bandu goitoka yonti kabati mwenje kabati maji kabati manogo tawanu pia watangware maokoti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wando wazazi wa Hamadagas, wando wazazi wa Muti, wando wazazi wa Faiswali, wando wazazi wa Salimu, wando wazazi wa Bapale, wando wazazi wa Pulazitwa, wando wazazi wenye wana wafungwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isifi watoto wa magari ngammaonao. Wando wa Shamuti na Faiswali na Salimu tawanu na maone. Wando wazazi wa faina tawanu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amonao wa Komori anu wajwarenge ya wa ulidia ya wahidia ya watole wana muhazini o abulio wandu wakungamizao wana hao. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wanda wanu watona mwenje watona maji wadungo wambare ndo shindo ni karjamu ramba hindu kartushindara ulamba ndo shindo ni dawanu wao wanoni ujoni kwa majana maili wanungu ujondo shindo ni edembe kaja unabaindu hala kaja unabaindu hula. Wando wadungo umenyele waze swala, wando wadungo uranganyizizwe maulida, wanda wanu watafanyizizwe mbaada na mila ya hao. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasikin azalilo raha ngebala zilandrabu kamtitambi hezeno kogizonje maswafi hau.
Kama jambo jaya wawe sema mzamsingo wale mko tukao ni kwa nani leo wale mko tukao ni kwa majana matano wanu wale mi wata wajulu wadabu shamunzi wale mko josala wale mko tukao ni kwa majana mali abone la wava numinga mjobira vole vole munaze ni timbe baiza madawa za kabo zisa munaze ni timbe ni shideni ule mna jimbi munaze ni shideni ule mna idiri ya wali hule nende na hali ya no la wava nu direct nga mjoshi la vole vole au de shilo shambani wapondeshe ya wote la mone namna wapondeshe ya wote ashire na maone watazanyu tsawaona maone na mone watazanyu namna wapondeshe ya wote bomnyawe ngamona we aeroport namna iliyo mdo bare mijianyu ketsina pare yode aeroport na makalie bomalaba na mangalie aeroport na mangalie ndo wallahi yangu jokangu yengwa shaunumba muona nzaya shabane yangu jokana ize twabia zire ndangu yengwa na mwone aeroport ya hanyu ngamona aeroport ya Komoro once wallahi ke na paro na aeroport namna hii nambele mafoto mwede nambele mafoto na mwangale bonti na mbangala bonti that's aeroport de Komoro au hamari mleka o ngamonao ukaya wa dawla askin dawla wadona wasuli hunu masiwani kamili ngamona we pare aeroport gede mahala aina mri haja ko tende hangalie insurance yode mahala haina mri ko huja ko tende hangalie rance haurjo hamba ubaliyo kubwamana mahe umoja wa hele bara la Afrika kamili wasuli hunu masiwani yabo mwe namne ko letengo namne ko do liyo hunu aeroport zijanibu pia ngizobanu ikawajibu asionese yezalibu ngizobanu mnachi wala owazewamila nansi atamba nguduro wa aeroport waina usiku wa moga bajua jeni abo ngamona wetere bwa Komoro ya wajibunda hunu aeroport de Komoro ili waje walahiki yemhu wahidau azali asmani kao ngozi ntizo hambishi haruma zile rezo sosio namishi journalist akatila nuwayo na banu rika haruma kwa radio basala haruma internet badarika haruma ze kwa radio basanga haruma visually ya internet kango monao inamni kao wa juha wala tsenga yoza hao wa juseni biya hao waswili aeroport de Komoro MC sona tanabahi kawandu kawa bandawe kamera nzujua eyongwara watsiwonehwa shalelo ibya bakshela ho wenyezo kino wazazi wangu tibu shezo na tanabahi wa bandaya waone kamera ijao Arira mketi mvumo mtito hima na mketi mvumo mtito da kushabo mremu mani ya bese yabo masikini wazazi no wa baba masikini wapondeshe ya pia masikini
leo Dominicani kwenda actualite special Jobala nongo zinji kwenda actualite leo mejoka special kwenda actualite mahususi yatofanya leo ando wenye sambi alafuja udoishia Shamsudini maafu ya jado amba jau wanashwa hota unaondosha hapo Shamsudini maafu sawa ho dongo chamba kasija wanu tipia wanu wao kawarao balawa wandu harumwashe siwa Shamswani balawa wandu harumwashe siwa Shangazija utibile kasija na bogo juo mustadrani go juo wao tipia wao walioda wanazali ese Sarkozy na wao ili wajola hiki mwahe daula le suala ngarjoko linanua leo yemasihu ya leo inshallah ikakar jafa reunishie wa Komori reunishie mabamana balambali zafuha harmayen si usukwa leo bomasihu tukahadir harmayen libre de Komori kaungaromba wewe journaliste le rilahik ma ambassadeur balambali harmayen libre de Komori censurana nizohuja ili jem simunge harma tatu ya chao yaende seheze dhamana ni competence ni hai mwenyezi ngamana hotel ngamana aeroport once asiki voilà, comme tout Comorien averti, en ce jour si spécial, on s'est tous déplacés vers l'aéroport pour assister et écrire l'histoire. Nous savons très bien que le Comore est un petit pays en termes d'espace et population, mais un Comorien le président Azali, dont les Comoriens lui donnent la confiance de diriger le Comore, s'est donné aussi l'occasion de diriger l'Union africaine. Donc tout Comorien averti et s'est déplacé pour l'aéroport aujourd'hui pour d'abord assister à l'histoire, apporter son soutien au président et dire à tout Comorien que l'espoir ou bien l'espoir que le président Azali a donné au Comore aujourd'hui doit être une inspiration pour tout Comorien. Donc en tant que Comorien, je suis venu apporter mon soutien, dire merci au président Azali et appeler à tout Comorien, tous les Comoriens de tous bords, de se joindre au président Azali pour que ce mandat 2023-2024 soit un mandat référentiel pour donner espoir aux Comoriens et dire aujourd'hui si on dirige l'Union africaine, pourquoi pas ne pas diriger l'ONU, pourquoi pas, parce que la porte est ouverte et je pense que Assalamu alaikum tukuf makatila no ayunga hadi sasa ndo bi chango jiundo una aeroport zatari ni jiundo una aeroport kwa leo namnaje jibano tukufu wa uretia hatu kwa leo naam au kazi kwa leo ando ukamsi wa kuleri lungo wa heko mori kami raubento rausubenza unuza de waha abos kwa leo kasina kuleri maususu dunia yote hunu leo solo kangare ngoto kufura honda harumezo ni kwa leo au kabada besalakat bikaweza shabili jezo kwa leo kasine salakat kasine president wa Union Africaine arama menye mtukulewa ngarunga orni ke wa Komori wachitamke haruma ila sheli de Komori ya hanyu kao nyuka havi suka bazimala sina anyi haku haruma sheli de Komori ili wachitamke makatilano wale papa warunga mbavi. Assalamu alaikum papa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ngo jihunro hunu aeroport de Komori wangu handa hubi efraha ndini kao mtongeza takubali hata utauna aeroport de Komori. Masha Allah marhaba menshi. Mimi sila ho mjini sirusa ho harumai pima. Naam. Kao mjulihana Jafar Ibrahim mjini Sirusa imma ule tina bahali najua mjulihana hapa Elarif. Papa Elarif mjini Sirusa ya Mbajini. Naam. Hujahuna aeroport sabari. Utukufu wa ujarenge mwalimu wa ya ukanale ye Komoro sawa no sipura kaurenga Istiklal na rehunde uhuru
lado kalelori jihondo na raisi ikao ani wakili uchimlifu wa Afrika yabo irizidisha furaha si wasaya ya ukaya ndio wajibu haini rakanizo residency hahuja rione tanganye bazima rikena furaha ilike tarehe uharuma dunia wandu wajue ukana manadamu ikao yakiweze kwa manahoi gari aminiu ya ukana insha Allah biidhnillah fikra njema ya dunia ujohanza ikomoro ivenuhe dingohi ifuwe ngao biidhnillah masikini baba he masikini wa simbu sahar mai embajini ikao makatindano wa Yorzambaro watimuna unga aeroport na hateleza ukayange na furaha yale ni wazingaremba poto ila tijodangu leo siku mano ikao warjamba da suku fikiru kada suku akorenga itiklal yes ya do raisa do tombe pisele kwa amido dalabati ya shulu katinde da honi shara iswadunga hapo kwa don kaduma pesa sharija he raiswa hatu ya pashia ye dabenza mrotu erbela marundo johar mayensi ekam jana kana votiwa nenda alikuwa shehiri lene na mbibena fasi sababu ka deja sincere yordo renderi wono bonje mana mi heda bonje ngamunjwa bari mi ma opposition na bangalia bakam jumjini hatu mi humjibuni chawe chimba mdai mi maskini shali humjibuni shale weyin wananyasi wana hatu mlobonje na mreti hodea na yo spajo le jeze manda amnyezi Mungu hamtwarma shehiriti hokahafu na tena mo Abajanga bajamzima kana kutala dole ziwa zoni zori be hawo wale msulama le jeshi kana mara teoni wale jeshi la general jihad kumchanze ke general na Ramadhani lalo kadola bawa nenda kinyume meye jeharetewa emdole tatile ina naretewa bo ndongowe hadi na narukwa na mnaji na beze kweli na mkahar maze kweli mnati msikebo nje mdongo na telefoni wa hani mela pisa wangu mada heli totio basi wasaka na humsamihi kwa kama ukamnava nikamna kwa pardone mwanadamu ngamjombe ngerle hulwa kanga silamu ekati 10 urongo kamjo parsa mruti ndani ya mjibuni na mreti hodea shana lile azero do uliliwa afanye maarufu yeti ne hivyo yeye akipoza kotade kwa nishe kemano wajo kufanya separanga spanyo yeti ndio ngotia zali yani kubali yeme na wakabana kufanya Amende wado chokozi. No. Singar kubaliyo. Leko njoli ba miliar. Neni wakati ni pasha Tanzania Madagascar al Madrid. Akaile timu. Anjoreje vela de kondilar. Akawaende Senegal. Uluke doktora ha ujonde mesna luchifiza hona madaho ni famia ho mwahi. Chango representer diploma ure. Wangejora ngana ngabe okomo. Yabo na kubaliane babiyo. Siwa baba he komo. Azara kendo arma selection. E mwanangu Jafar aka vice president. Bana harma sheki ngamsemdo aweti yeshi zinji hanani bato yode daraje komoro wasawa honda unaelewa hao kuna opposition ambao utuambia ni opposition ndio hapa na tafadhali yanga iwe ngamndo ikamjo jina zozamba na rabatilo heza shandu dino ne seukaya na tafadhali dade kwanga mumnyanga ao shamnyezi mgungu manzo ya mungu mkafanya yene mema Mwenyezi Mungu mwame mtumia tole daraja kandi mtume Muhammad yakanza wo mitume kamenji yamna mukande mabili mahendo bokwe umgune akahanza yikamchuhanza Mwenyezi Mungu hambo kaya wone mnatia zenyongeza hana damu rawalo bonzora hangande dayenga mtukanda ngeli maposition zonjo amba nyima position ga munju wa mnobo ne kumjibuni kamnoji ada abumda tsedar election emra tumjibu ka tsedar election shumji nazala miwaji namkani mbeto dode bende rais wa haki na mbeto dode premier dam bende waziri rais wa haki Mwenyezi Mungu kaya na mbezi amriza haye Mwenyezi Mungu kwa haki ni rais atawalia la kartira wala na mpali yenu na mbezi za archivizo mjabani kama ndio harma selection hundu bambe kadonyo ya si wanaskopia wala banga mifano mfamamu sina dode mpala hapo hulani wanendao wala bomnam sindemi mbabaho bahundi hojao mratilote de zamati pendao banga madawe mara iswan na ministro node homedao Demta candidature na manzi na mregistre mehensi heli mdawe mara isino wako meheli nyinyi manzao ngamjo jabani tujabanga mfumao nga muombe kazawa salamu alaykum
لزنا قبرة الدؤلي سبحان الله الحمد لله. حول ولا قوة إلا بالله. أمونا أبو كوموريا أمونا أبو كوموري Iran beje kwezi watukufu. Iran beje bo watukufu. نعم tukufu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, hebu sio kwezi. Amjo para dans banga mi aromna direct ban intimizirandia. Tout de suite amjo unika kwezi. Abonge eke azali haisahala wa mahalani yaliyo na mwende mwalale ujo para abanele uolindreme wankarjana maindranzi jana sibaba majana maili tsere njamna mnamogo banu mwanange mmade bandra bange bidia pashie banu kabatsi jau mba mwenje basi njashidana liba mba machija wala pia izo ndizo mjenda mjemwede mwahambe izo ndizo wajonda wahambe tihale yabo aina mnugo jore joda honi tiro mwani buhuo yabo ndo badalao njahundra yabo ngawana bajao njahundra wanu pia wawe ni mnugo jodo dahoni eda ya telefoni palkati mbaidini ahula wanun sorema wanun tushinda wanomba mwenje karja shindara liva wanomba bahamba apashie tawa upia yabo akunga kuno ntima suwa zilandrabo suwa wanu wanafiki magari ya buha pia wapashia wende warengea waulidia ya wafungia wende journalist
Bahi aruma ule mengu urumao ni wanadamu ne peplo walona akili wajua wizi wanzao kabati aeroporo ya jofanywa rungu wa madazila. Aeroporo ila zoni speciali ya ukontrole ya amani ya izo zontipia. Lelo babu hama fura pia warendo hama na mtele banga mweda hotere. Utojo huja ngujona. Izo kweliti confirme ya ukana ngabo mijibo kwa magari kume. Haina mrulo na mbato ama na titaru mwenti yo utojo kwa aeroporo ujo l'essentiel wa infumtsana. Owatate wadungo amina tirobanibu huo nchuchinda kamdrasiwa parendo bya nabi babande bya fondra kamjumjuzani banemba mwenje karjaliba ritsola la ranzichana mama kebidi abaiziwa mama kebidi de chao sawala pia wode wahimili yale fujari Mwenyezi Mungu yotusaidia mru izo yanzao wallahi kawotidera isi ya mstahikini dabo ya tojo kirishenga kana bombe ajo mrozenyi yabo pia zambani tuleibi ajo mrozini pia ya aunga bonongo suomyezo amalala upia mtolo le fahamu mdele makawakibu suwanga nyiwa na fiki au kazinda boka mtuta ambiha shanga manzo manga mizo alomanga emalabade ya lomanga ya tojo da zene mroga ni bazano goza ha hisha wakento todo amba chao amunge ezenongorizwa na ubanu ya ukaka mtukwamba wanahanywa ulo wafungo watola muhazini wajuhamu na yabo arendeze rwezo zontipia zino ezenti zilona mwenje zilona maji zilona msomo zilona mahakama zilona pare zarangezale dimano ulo zina hizo kapatira isi ya johuja nrwajua wafanye ulaba yenye yuka mtuna mairuma hala ezemali pia zo urengwa mwede mado mrenga nombai timambia nukanyima suka timambia ni ya ukanyi wa ruma wazali nima esklavu ni wapambe wazali na mumwezize Allah hizo tizamba jana ya uka ni wapambe wazali nga mrindo hotere nduja mwambe wagotora la pizza usubutirisio wambe chao nyejo nizo mafani yenene mna matibali mjirende wapambe mjirende wa ruma mjirende yabo ina parobo ngabana la kemade ele tijangali mdrao kajanda mdia mbamba paraki ngurasiwa ngufanywa chao shamhunduze mvupia mwede ba mimilie mdo mzinia mime abo zilera ziramda bitombe akozare mmaniswa furwa shiuno shidihi watolala ranti karja fuza mbamro ranti banu mama kebi abaiziwa kebi emana mtweda mwana ezela pitaliza zalinde emana mtweda aruma eze centre commercial zalinde emana mtweda aruma mwenjene ze pano solaire zalinde shamdugo ede mwambie ya aribanu mama atolala aribanu mbaya atolala aribanu kokwa atotanya aribanu kebidi abaiziwa bantere yuzi aribanu kabati passport banu kabati jao alafu mjue mwede utere mwede mahimena mnayo nga mweda utere mwede mahimena mnayo bada dizo mdungu ambio nroti pia unu mwaduida ubi mfanyi ya diaspora shanezi wapare baba kwa bati udona roho ya ujua kana ya anti tatangu tina ushindo unda mzaze jai alhamdulillah nihimida Mwenyezi Mungu ni shukuri yao imabambe senga mparo mwana matso ibanu naangalie izo ya johamba kangu joshinda Alo, salamu alaikum. Alaikum salam amfanya. Omzeje enga wewe mbidindasi. Vanungami ashe ngami en direct unu parivanu eletengwe la jazotere kabajaba kimru alafu nge ukamba bahanu yabo
Getting na baba hanu yao ngojojo tena baba hanu yao da kambili hadisi. Abo o andrungwa ngwa ushili yao. O andrungwa jaza ndoro ho aeroport Said Mohamed Sheikh rawa baba rawa zate ngabo mwanama mita mihuliani paramanu yanambia ukana bufaka emadwamana wa henti kamili roa hu roa titi haina mruha mbwa eutojo kwa aeroporo ngujotola hazini wanne mfumtanu wa babangu wa yabongo wazinao no wajaze unti pia wajaze wa aeroporo iho wasawa ndisole mewa no pondeshea wasaya wa veremba biza magunguno wasaya wa tungo ulindia no remwani jua no tutu wa majifiri na wa aeroporo uyongo tofikiri la shamba la limwanyumeni hele gava nezenkudi mna kaulu wa jwamba hindo wa komori wa ishie waju hawonti pia wende yabongo watungo uzina na abonga abo wandu maduhazi ngabo wazijana enotabilite pia ijili ya iyo eba kweli banu wa komori ngwa tambi hao haubanu unu unafiki haubanu unu ujinga haubanu kweli raisi Azali Ngurumondo shasi isidero na ukangurumonai mwanama mtukufu ndada biswali Papachenko holi hodo wandu waonawe zijirio zinu eba zinu zoti za udekuraje owanzo wanilie nabo wakati wowo eni ujoba wa majana maili ngojondo shindoni kana hundamba indu yale ujoka endoha ngujo para mndu ya tundo waloko morimba habari ngwa jwamba mama hatola la wenge mwade wengu rosiwa karja undamba hindu kabati mba mwenje engwa mboje owakomori wonti pia hauko wenji ngwa aeroporo lelo ekondo angala mbabia abongo jonezi habari zilo komori hamba habari uhusu ebanu siti malaba si diaspora ebanu zila kweli Azali Ngurumondo au bala zila ndabo aula unafiki engela zimu yorifanye si wandu sikini yao owauliliwa owatolomo hazini owaviole wao manga uliyo banu wawonoze pare uonoze lapitali uonao enamnati iliyo ebo warendao zinu eba wa Faransa odo endao warenga makuru namna yinu haunti ndo aji haubanu nu labana ujinga haunafiki inu comportement hivi inu yauka wandu watona lapitali haina za wahunda de diaspora na mje mfanye jao ngebidio mbahize ibe engwa moje nezeno wandu waziona zinu rezemvu rezema lirazilata hasiba budensi ya hatu naam Badruddini ay mwana mafahari ukaya yanti ya hatu inunti mafsusu ikao siwo urongola nkadozi nji ukaya kwa jula ewana wa komorungwa nzo hindi ukaya wa komori wa kubali ukaya haina mru warendo nai wonde mwanzani wao wonde nduzao woduaza ukaya ngasi hununga rifono fuha no bora wajwe waenshi shawo tipia wajwa wariduaza aunge kodia imani yatu ndio yinji janatika radio gallery tizamba tambaba nurikana mtufumonda nirakara mfunga ikao kajaka akawumenti yatu shari kari mbata hamba hakamdani abasa ya igwatu ngendo ya roe bonze ukaya ende harenge dunia ngonzo irume hakufumo wakabanu Azali wandowe rumai Afriki wanwandu ikao ngwa na mendeleo harumaze tizaha aungwa una akli aungwa una fikira aungwa una tabia wasibadia wende watsange haruma bavu au harume dunia niweza likachujwe fikira ibali yao ukakatuba la akli katuba ya sharia katuba ya ukaya zilopita linga zendao ndwani unonongwe ndao ndo au msomongo ndao ndo au ledi mangale ndao ndo au lozingo ndao ndo kama simbano kwe au ngabo shewo haruma ensi jabo bakasheo deshikanti maskini shikana shewo ndo wakaujuka inunti kadwanu mantikao giono binadamu ikao aliwono chuzi owahuwa heze zendinza za heze la glizi pia waka moroni waka ula kiwani no la mufti lakbar ruko ka ukaliza para zonaru mantiza Kiislamu abonge vania tiatu izingamanya sisi ngaranzori yowe abongo yo kiruka ya mbuzi yazingamanya wanzo yowe yukajumo sampanya no sampanya ya we wanzo yowe ya clear ujuwe etatibu yafanya hata wowe mbuzika we izingamanya abonge abonti yatu izingamanya sisi roho nirijwa we fasiria nsirijwa fasiria gabula rijwa we fasiria ya mahesha rijwa fasiria ondu we kawiyata garanzori wowenti yatu manama Faridin abonge owandu wao kaina ujua narjojwari MC shaka njo hakawandu balambo kaheni ya chula wa
heni atula wa uvani azaliwa yabonge amange hombani hamzaza abonge watu wala komor wala ngo kharmoziro wenda mno hauka emru yeshi batina ukaya ahundumili frausi yaja ya hunda ukayangu ni kwa ziwizidi ya pashie gari ende ya rejei abonge wajibu ya zirenge hasiba bunde tambu ikao yinu ndi wakawladi mwa waneni wa haruma enti na wanruwa upiyangu wa na wanawasoma wenda watimizimisho mwaja waladimu wafanya haziwa wangalie shaizo wajua wazidu wazokaya wanemba nao walobo nzewe wanao dowana hatuwa lomo mpadoni manama fahari watobjua wajoka uretrete kompadoni wakatika kwa jaso maaziza mpado manama fahari. Hakika. Ngei, ngwamboje, holiho do mtsanganyi hozentu zinu, ema doama na wanu, nenamne komportoma iloko mori yaukaba huone sando yauka ilazimuri wasamihi, bako ilimdutu ambangondo ya sove, buzi ya jibata, ituandi sefanya baya olio ya utulilia, wandua itashi yenrazi, sha ituandi so sampanya uzaba ando yao. Eba, o wandru wanzua auni enti ribezeri wa sove, wa isawa ele wa yauka. Erijo hamba ukanari msamihini, banga mhundro majana maili hauziro, lelo ni mrungu ni kwa rali shihui. Efasirabwe zemaliza komori, auka emagarine deplasma ya hoandruala, mrungu tuamange mmadi kwa ntuende ila pitali ngwambo, mtina uhunde na wili, shalelo pia, wajaza na vao, kabati ya rate na mvungwa niko maji, warengeze falasika, saeze maji hizo wazitamba za motere na nkudi na gaba. Gaba ngwamuri wasamihi, aunge bidio rido hamba hato usiku mnyezi mgu ya jo ujali ya waele wezo rambao. Aukanga wajo dekuraje ya ukazionda buwanu kwa tutambiha. Zendo enamnara waona leo ontipi ya nafuraha wambe mzendo hii. Baba no, deja waelewa. Manazali ya nikiwa. Eba waishi ya hizo. Maraisi waka uvumbo wazali ukawide mwalimu wa hao. La shila shewa wala ula upule vusheo. Haukari paroishi ya makro hazamba. Lelo maikisali hazamba hamba waide mwalimu hangu. Harudiwa hamba ukana tishukuri yanti kadha. Wajireti reba yode mana na renga. Nuye yede ujuka ndisi Afrika hobani Afrika inungi yona madhamana na wandu wenji kayao wao doa ende sawe zenti gebidio wakomori wa elewe esengo izo kwezi manama fahari banu rizinga manyiha simara ya watete lo hume bani hangwe bani hahoye manashe watu rizinga manyiha ukaya ulio ye kweli ila kahita usoni mwema dhamana wakisiasa walo wansijuva anu nuwa loma siwanu ketu shindo parihani abange ngiyo na dutuzinji za ukaya eske wandu wanu ngwarambia usibu zisi simara ya watiti au ngwarambia undako zono goza zirizingamanye ukeka ndo angalia ozimaru hao hako jashindo kansi namna ya ladimu handani bikafikiri Muhammad Ali Swalihi haruma muda mshasha ukaya haini raisi manama fahari yavotewa basi wo sikuwe masiku yao yufanye declaration a felicite o amvoti ashindwa yufanye declaration masiku yao a felicite o amwimilia besho hashindwa hizo ndizo rakauzi linda na Muhammad Ali Swalihi declaration handani ya uriwone soka wi post nani kwa yinu sikubali na mimi ngafereshwa kwamba banzima kiritasi hivyo hacheyo ikweli yuti ne declaration ya kahilinda manama fahari likaulinda uzima Muhammad Swalihi ya sani hamuda wa haraka ya pari wananya walo komor ya wambi okaya hafzima konyo nzima na mkeva nzima wao waloko mori wa elewo kangwa wanombwa na zahao no walobonze wa wanombwa na ikao kaziti nyangu jihunda mzima hamzima wasane wa ilewokaya ngelazimo yekweli risanganye au kweli ridafiuyenzi izo tindezi parwa nauma na mafahari na inde hatu alilio hauka walona azalutu mani beshu angalizwa ukangwa manao kwa tushiriana sha wakubalia nao ukaya ngwa ubazima emgu wa manilia wazali iyo nde kinyumerilo ni abuke vanu zengozi numa na mafahari sisi ngasi harumo ziro da minawe hauka sisi nganzori lunge wanduka watu kubaluka wakubaluka umazamana ngati wadunga ukasimara ya wahauri wanzao rikombo weyenzi maudu waje watanganyike wonanyi mtende monese heli nsiye kahendesiwa izo tindezi paro hana umwana mfata bambe mimi ngamshemezwe mazamana wakisiasa walo harumwe nsini
wakubali wafanye ukweli wahembwa na hino hauhara kifu watanganyono walo komori haurongozo walo komori wakubali uzima heli wazunguli yao harumemiki ni namna ntika undo ya ilio nijua kabla dhimuambe galonao kazitu lolana au kaziti ase ya hizo kabla dhimuambe ilo emara yawa kweli wahafilie waunuke yentia yatu ikange koza shangwa unesao fotiza hiba unesao si ila nuzuli ya hiyo si wanadamu walala hicho wanadamu wafuwa bure wanadamu ikaungwa wazulumi wao si haki zao wanawafiole wao ili watie wakomori wawasitiaindi ni harumaze roho zao ili wakomori waone wawi ya hezi inu izo tindezi fanyishia mwana Badruddin abonge izo nizo la juhanza Muhammad aliso aliramnikeza manaimu ya nyamidie swala amadilo andani de bukhone so wakomori awentize roho zao kawi tikubaleza manaimu ngamwirengo jiska obu yaonese enamne fikire kaundo ya lonio omazamana walohu no walondani wakubali mwendo mzima ili yensi icho ikombolwa dingo ya ukaya batina hizo manama fahari abo yensi yuharuma zero hauka ngaranzo ripange labla ya nyumen marayeka uongo abo hale wabali wa namna fulani abahangara nzori washaje haruma mwendo fulani yoyo tinyangu manama fahari abonge mimi yonde helini wonao ila namne kaonde zelongozini ya lazimu zifanyishie manama fahari. Marhaba menji ngari johenda watu mbabiri jo ushinda rionese uka wanduna watanganyihe hausoventi harakauka inuti kwa jazifanya plaisir zinunza na wanabie de watongeza wandu wanupia wajuha wafanyia fera inuvano abonge unuma vutwa maya abonge lazimio o wandu wanu haina usikini yenti rende rifanya haina zofanya ritoa komori haruma esclavon hakabanu wasa warende hama esclavo abasa comportement riona wenu inu comportement ya ma esclave abonge lazimio wandu haraka wajuhe wadailie enti rae jenda njuma banu abonge abongari beshila marhaba boratso urenga ala vole rahane jatimizi manawa fahari namkwezi ikabla dhimu mazamana wa hinsi ya hatu roa lobo nzero wa lobo ndani masundo wa lobo ndani wawangalie ushababi watimize misomo yao walomo mpadoni ikao ze fikra waloni zo kazitu shimiyahula aka waonao kaya wakabanu chana wajaleo wawatiao harumawiza ni mzima waondo ambika weka lazima keze fikra ngazi wa shimiyao haruma mahadisi na uonesa ihamu ikao waloni yo jumo watashia ware grupe ili yambana inu ijwende ukaba tinena mna hiyo bakitino kaimi jiwiyo ngabo maopoza wakubali wao haruma mwendo unu ngabo zero bo mwana Badruddin na singari juawe namna politiki yabo ntijua hatuka yoke kiria ine ya rono haruma miji hatu nde mane kao kama tushindo jua resistance ya ukweli kwa politiki ketukirenea haruma miji hatu ngunguka wana walazimu wa tendensi haruma miji hatu shakwa tujuando wabosenda dahumi namne kao de politiki yabo ntijua yapanginga mwana Badruddin mwana Faridini samahani abatika anzana njezize yabo niwonese ojirodio harumwe politiki yabo ntijuyu mwana Fahari yonde enamnekao ngamono obone wangu ujwa kirukati wono nayi yo mkinishi ndeki mwanadamu ujwa mkinishi kati wonondo manama abonga taufiki ya Mwenyezi Mungu taufiki ya Mwenyezi Mungu sha hokamlia tuone size yafikirie yode ya muhimu yode manaboko oliyode ha mujisi ne namna utunda wenti ika muhimu wakati wandu wadozi sa wandu wajenterese watambi hao ne dhulma iliyo watambi hao ne namna wandu warendo warumwa watambi hao ne zetabu ziliyo njopa kololi me mwana Fahari tasi tami ngami Marseille mimi ya shipari abosi kwa leo unu kabla adhimike ngami hazini abosi kwa leo unu tikahuni kamuru njentini wa zero o hazini nobora hausa Marseille iliri jeri wombedu ya hiyo ntikajaka ujari wombedu rangamizi shani wombedu ya henso banetika undo idio Mwenyezi Mungu ya hawe mwendo mwema na tabia njema sinji haruma ntina madhamana wema mwana Fahari abonga unesao kaya banunga ngasina hamu ya hensi ya hatu sha
alal asafi tindo wanada monti pia tindo waloneze fikra hamandi zodlo nizo shangabo walona fikra ukaya zeri alijana wazunda leo aboya umaesha waonokangwa unayo mwana mafahari. Marhaba meji mtukufu abonge ngariomba Mungu yaroneseza haki yarisaidieri zidunge, yaroneseza shari yarisaidieri zitawe, yaritowe na uzulufu na uvamuo, yaribe ukinaivu na usubirifu, banga mjoka o wandu wa uliliwa, eze famizaho wa uliliwa no wafungi wano watujwa ureje ibotiju, watambiha kabisa ya wando wa Komori, majana mailinga tongeza wadi wazo wanyanyao, sha nzayazi inji na ufukara mwinji wa utongeza mruhala wa usilamuni, wange munguna rejeze wa Komori ze imani nesheru bimria hisi ya ukana, Mutiyo la mwana jamana, Faiswali mwana jamana, Bapale mwana jamana, Gazo mwana jamana, Nwadunga wantipia wara la hitu wafungwa. Rido hisi ya ukalelozi hunruo la mkeni mauduzini hunre, shake jalazimu, haina namna ijokaya ike wanruwa wasuli daraja hamada ila. Ala kulli hali sisi, ngaribakio haruma, embana, riwaniliensi ya hatu, ribaki wahuri, au kakari na ukaradhiensi ya hatu ya kisilamu, ya amani na usalama, ijairengwani marahitwa, warudi wa zuliso wa Komori wa zadze wende wahimisi wa ware mwani juwa hata wasawasi bonti wapondeshea wa hama wandu ware mwani ni yape se wala la bonti wala wakanti wala watungo uzina wala na ntibo kwa kabati ujoka ujuango do mjini haoje asiba budeze pare ujohenda kana kahunda mwenje ujohonda kana kahunda majia ila wajuhonda dofanya mruhamadu wo plaisir na wezenti wakayao ngizo na maisha mema na hizo kabati ya juhunda dura ya mbena mbezemje eza saa yuharara ya hawasa ya uka anruwa terorize wa eni utsojo henda bongu jotolo hazini itongeza wanrupi ya wajihundu walendo hamama gonzi na kuza toru mapula iye pia haya doa aeroporo utsojo kaiho balahe onge mnguna rihaulie ya ritole madui rishukurio duwa ya jana wakaneze ondri zonke nishia wanru wafanyizi deplasman wanru nizimga jale ike duwa makbul mngu ya ritole madui tizone sosikwa jana ya ukana ti johanza haina mruwono kazali ngurendo harumwensi ino ngenambe amina mnguna ntsanganye na azali na tojombele ya mngu ya mtsanganye daena azali maudu twakiyama daena belu na azali na fakri na usufa jihadi na wao baada wao na ukangwa rendo zema enti paske kena ukiri mjuhe mdo saidi ya mdo mdo kanguro hitwa alafu mwa bedu mwazenje mwamba ashenguro ndondro ange mnguna zezenze mazireda zinu ya mrede nizo banyu izo ya zirenda mutu na Faiswali yarudia mtangani naye era isi mwema wahanyo onge hapo ngari kaza ukifuata rjo na